uvijek kad hoćemo da damo ime djetetu, kompaniji, firmi, proizvodu, filmu, knjizi ili ne znam nija bilo čemu, čovjek se uvijek zadevera, jer to nije jednostavno, negdje tražiš da bude ili lijepo, ugodno uhu, ili da odražava karakter nečega. Tako i ja kad sam ovu knjigu napravio, pitao sam se kako bi sad mogao dati naziv pa da to na neki način nosi nešto u sebi što bi moglo da zaintrigira čovjeka. I tako sam ja došao do toga da se zove Kobajagi knjiga, dakle knjiga je prava knjiga, ali je mi se učinilo da nemam neku, kako bi rekao, suštinsku potrebu da sad naziv knjige nas navuče na bilo šta. Čisto neki trigger, što bi se reklo, da skrenem pažnju knjiga na sebe i to je bila da kažem, konačna misija u traganju za nazivom knjige. Ja sam već, 2 decenije, možda i više, radio sam dosta za federalnu televiziju, za dokumentarni program. Radio sam jednu seriju za Al Jazeeru i nešto, da kažem, od ovih umjetničkih filmova za sebe. I negdje sam uvijek išao za time da vedru stranu života prikažem. I svi ti akteri koji sam ja snimao, uglavnom koji su bili moj casting, na nivou neke duhovnosti i šarma koji mi pripovjedač priča, tražio sam da mi poslažu život uglavnom u anegdotama, što nije isključivalo, recimo, ako je neka lijepa, zanimljiva priča ili emotivna priča, ali dominantno su to bile vedre, duhovite priče i onda, kako se, dakle, godinama ili da kažem decenijama to taložilo, meni se učinilo da tu ima kapaciteta da se može iz toga napraviti knjiga. I kad je tehnologija malo uznapredovala, da nisam morao pješke da pišem sve, što bi ste rekli, da skidam tekstove, kreni, stani, kreni, zapiši, vrati se i tako dalje, nego ChatGPT omogućio da to se može i na drugi način. Onda su mi moji saradnici skinuli sve te tekstove, ja sam onda samo u stvari birao priče i te priče sam onda pretvarao, dakle, u stranice i tako je nastala ova knjiga. Knjiga je potpuno, dakle, istinita, radi se o pričama koje su ljudi doživjeli, dakle, iz iskustva mojih aktera, te su priče ispričane i to mi je bilo vrlo zanimljivo jer imam to u iskustvu da kad razgovaram sa ljudima ili kad su vidjeli film kaže imam ja jednu takvu priču ili sjetio sam se kad sam ja bio mali ili tako. Tako da ima, u tim pričama sam našao kako se prepoznaju i drugi ljudi koji su imali slična djetinjstva, slična odrastanja, slične ljubavi, slične poslove i događaje na poslovima. Tako da eto, može se reći da je mislim, knjiga je apsolutno dokumentarna, istinita i eto, to mi je na neki način bila i nakana. Ja sam imao na ovom, kako se to zove, bio je sajam knjige u Nišama se zvao i tu sam imao, dakle, to mi je bila prva promocija u životu, ali baš je bilo dobro, bilo je i dosta ljudi i onda promotorica je bila Ferida Duraković i onda smo čitali neke od tih priča. Mislim da ima 317 priča i 67 aktera i kad smo čitali te priče, mislim, bila je super komunikacija sa publikom, jer priče su duhovite, ljudi su se smijali, nema ništa komplikovano u tome, tako da je baš odlična energija uspostavljena između mene i publike i to me onako jednostavno veseli. Eto, mislim, dosta knjiga je prodato, to govorim u smislu da mi je važno da su otišle na neke različite strane, već i po inostranstvu, tako da ti neki tragovi ostaju i to me baš veseli. Mita Tajanović, moj kolega, inače profesor, autor crtanih filmova, čovjek koji je napisao, 10-ak knjiga, romana i tako dalje, on je
kad sam mu poslao knjigu, on je meni napisao, kaže, pa vidiš, to je prvi, novi je ovo žanr, obično ljudi iz knjige, sadržaja knjige prave filmove, a kad ti si obrnuo stvari, ti u stvari iz filmova izvlačiš knjigu. Tako da neću praviti film po toj knjizi, ali tu ima toliko dobrih priča koji se mogu iskoristiti kod dobre priče u, da kažem, prikladnim filmovima. Te su priče pune vedrine, pune optimizma, nekog duha, prošlosti na jedan dobar način, tako da mislim da će se svi koji budu čitali u stvari ugodno osjećati i to me na neki način i veseli jer sam tegobe iz života isključio.